abrabo ne mu aye den ti se wote so obi so obeche osika mo ani na ho na misika cha no anime ha sesie nhye bi ewo ho a ambassador of SIKA eye Enoch menu kwansa adidi ya yedim no eye Sergio Manucho ojina ha Sergio via ambassador me mu akwaba na bia boko na tiefo ya krado twen sika no fantastic via say na waka ide o say wo che ahwefo no sika podu akra cause from adene na kwan abefa so o menye sika no enti na abegina ha o say me de bo no na enye bibi kase bia na akuita phone say smartphone abefa phone CB ene yam kra no obetumi de adi sika ne bi ene wane say obi a wo hwe me no obefa ne pen ne paper to na say ne smartphone na waje short code we ato cause ehu hia for now ne de omo use MTN nko a na betumi adi sika ne bi nyesi ye yiyimu efri adwada akono ada networks no nhehye enso ye de beba na obi edibi na nemre ameka say 50,000 na we yato de kire etifo no 50,000 titi scan 500 million unya ba ko kan ho 1 million no nti ano odene se ne aye ni nti short code ni star 281 hash star 281 hash. Okay. Star 281 hash. Okay. Nti wo bo sena obema wo multimedia stations ni na. Okay. Chuchu station a wo pe. Okay. Sabre die menye bias kakra ye hwe Adom TV. Nti wo hwe me a star 281 hash no. Chuchu Adom TV. Obema option wo chuchu Adom TV. Okay. Adom TV wo number 3. Okay. Wo chuchu pe no abo send. Okay. Oho wo a na wo follow. Wo follow. Who follow pay back or ticket or so to ticket back. Okay. Ticket back will be 5 cedis. Okay. No wato. Obo to pay better way free mobile money nim. So. And send your ten no. Oto back pe no man akoto. Container e be draw no wo no. Ah, sika. Back pe na metimi ato. Anya back pe. Obetumi ato sene a ope bia. Obeto 100 kura ato. Okay. Aha, send your free 5 cedi e ko. Ticket back will be 5 cedi. Nti wo pese ententemo a papa na odi ne nsa be fa draw nim no yiwu na mana. Mese obetumi ato bebre se na be ya normal no left right center bibia ho nti wo hwe me na se wo pese wo na mane do hwe mu dia star 281 hash no wa follow prompt na do ba ko na da be na ye launch no 5 p.m. Monday pepepe Monday anumre 5 p.m. e wo he fa e wa Adom TV so live ye launch wo ha nti ye ntwe na Monday ndu 50,000 e dia to so eso bi die o say ene ya start me no ka say star 281 hash start na 2 fam choose station a ope na to ticket no 5 cedi send na obeto no ibia no ebeboa na Monday 5 p.m. duwa by the time be launch na Monday na is 50 no akọ obi account mu no ya bebo nipa na number na before be launch no Monday the scan be ba ha say ye be draw no kakra bi wa ha na nipa kro no a obedi no ye de na ma na to nti Monday ye bo ni din pe na wa beje de ko ti ebe wo TV no so live ya hwe nipa no ni nipa na ye so meti for what pe ma meti ne do so ne yes amasa ne do so opportunity ni ne nti star 281 hash no wa follow Adom TV na hwe nti no wa bo send Adom TV edidi mu sa no wa to ticket wo to 5 cd ko wo to e bi anyame ya Adom Monday 5 p.m. nti fi na ekwe mafidie ne na ha na unso nya opportunity 50k de enye bete nti ambassador me for unsi ha